왜 가야지 성과 잘못하지 없다 없다도 아픔이 좀 결혼이도 넣어 대랑비 나 방수리 캡 소세 하다가 실고로 아빠라 가나도로 한번만 되고 뭐 다시 나도 사실 가르치는 거로 144놈 lagi suka Kira kan mulai itu kalau itu masalah tanah hasil dunia dong kan mulai itu nakar tak kenapa sampai langsung kalau mau langsung dharna gitu paling itu nakar tak itu hasil langsung dharna gitu kan tuh katanya tuh people lo program teh kalau yang lo keruni ala Islia constituency lo BGR professional graduate reserve lapen village graduate reserve langsung area lo on ke non Bihari constituency lapen ke ladakh citizen ngali latung ke Bihar ke Rangpur side they all came from Bihar lasi latung ke ladakh itu di agot abe graduate lo le laken dak tribal 60 amendment ko 60 na constitution of India paragraph 20 lo Karbian lo ke tribal area lasi lands belong to the tribal people it is written in the 60 na constitution of India paragraph 20 Itu di kuat itu Siksi itu constitution of India paragraph 20 tapi clearly लिखा है Karbian long belongs to the tribal people and it's a tribal area एक करोड़ में बाहेरों पूरा आहा मानू कितना यार मालिक कोबर हुआ है अपना लोग बाहेरों पूरा आहा को बिहार पूरा आहा बांग्लादेश पूरा आहा मानू कितना जो भी यार मालिक कोबर मन जाए যদি আপোনালোকে মালিক হিচাপে আপোনালোকে এটা এক্টিং কৰে দেন ইউ আর এগেইনস্ট দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া আপোনালোকে দেশদ্ৰোহী হ'ল কনস্টিটিউশন চাওক সংবিধান চাওক আপোনালোকে আগত তাৰ পিছতে আপোনালোকে যি ক'ব কোৱা কিন্তু কনস্টিটিউশন লিখা আছে ক্লিয়াৰলি লিখা আছে ইয়াত ট্ৰাইবেল এৰিয়া হয় দেন দ্য ল্যান্ডস বিলং টু দ্য ট্ৰাইবেল আৰু ইয়াৰ ল্যান্ড অনাৰ মালিক হ'ল ট্ৰাইবেল That means Karbian Law Autonomous Council. এই কারণে কোট বিহারের পৰা আহি কেনে ইয়াত দাদাগিরি দেখো এইটো নহব ইয়াতে আমাৰ কাৰ্বিয়ান লগ অসমত আহি কেনে কোট বিহাৰী বিধান কোট বিহাৰৰ পৰা আহি কেনে ইয়াত দাদাগিরি দেখো এইটো আমি নচলিব এইটো ইট ইজ আনএক্সেপ্টেবল এই কারণে বিজিআর মাটিত য'ত দখল কৰিছে বিহাৰৰ পৰা হাক্কা এইটো যিকেইটা ইয়াত আহি কিনে আপোনালোকে নিজৰ স্কেলত যাওক ইয়াত আমাক আমি ইয়াত ডিষ্টাৰ্ব দিব নালাগে আমি ইয়াত শান্তিত আছো Apen ke ladakh Chainong Chilong Pang ri phangmati Inglong aso ko phan Chainong Chilong Pang reng na ko adem si non Bihari mas no pachmi jao rasi lage khoine rasi patumi iye morsi bisol apne mele dorsi no ha apni bangsuri ke sosya thenglo si chelo o tariken ko council fan decision and ko BGR reserve no eviction is lagi rasi non rar ram rasi chong nom chok apena litong parom nom nai ko tariken ko chok Tarik itu ya Ridhosi Karbian Autonomous Council aku eviction tema hebat protonnya dari direct isi dijata menota CM Tuliram Rohan ya Tai Chenang ji akhir CM Tuliram Rohan lo saja kondo council lo ala itu 800 decision enun dan BGR orang lelongkan eviction tema itu bang jong sik tema hebat protonnya ebe BGR cuma pan ani kapat he ebe BGR cuma kang hot ala itu dekat sekatan dak Kasi non, ilang kipang bangke, alang itu langsung kat mana ada wrong, lu tuh aja. Politik saya kacau belum ada, politik kacau bangke naik. Meghalaya pasti sih belum ada dong. Itu kerja tu langit bom, itu langit besar, cuma nggak tuh kamu senang banget. Langsung nanti Meghalaya naik. Nagaland sih sih dulu hawar kali sih lah, bahada ke, ametan sih sih dulu Aron habis lah, ada ke Innerland Party itu kamu Innerland Party komplain pasti. Kasi Karbian Autonomous Council itu dilebui bangke, ala itu 60 dolar ron 60 dolar ron cowok naku. La pensi itu, none panggilan jilangan sebenarnya, hai kacing hon bangal itu cepatan bernona pola penal itu mana cowok parti no, nona itu kacing song tekpot, la penaron tarik itu cincin tiga bangke nale kacing song penbomor, intonang ne, lalu kasi ini tuh di kudami la bangsa bukan di merona kudami sebab kami, kasi nale itu Apan darang kilo masih ini dah, sentuh lo, apa napornai di departemen atau hang curu lo, apa yang itu, kayak political party bina, hoplang orang lain pakai student organization, kalau itu nggak ada, apa political party senang kan, tanun ke political alam hari,
बिनोद गिलासे दिले तुम ते PHLC मते political party bina kosi nang le student organization tu apa nang tu maka solo tabe dile तुम PHLC tu ta nang le tu sudah ada bentuk lo halo al sama sinilah ni tolo kardo thank you so much Choro Parpik lo itu mah PHLC lo General Secretary ke hai alali teman bidi sore bidi kang apa Choro Parpik adun tu hekme itu mah Tihai security mo bulan ini bidi sore kita dikai patanan tanda por ainu jadi masih ngalo telati jadi ini patati masih tadi pada por people ini namanya cuma por di Coro lola pena isong ini nanti lok permata di tagari dan sunang wahala balang bala cikula jika cisong magen ini hiri belu nang karo akunda le nang ko entari di bang hiri belu Saya join ini काम का पति बिहार के केवल को पढ़ने जाने में खेरे रहे बस इन्हें कोई बांगला हेलो नौलो बांसो बीजीआर ना तुमको किसी असोदम ना तो थीप जो के तुम काउंसिल से कचहरी के लिए फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन ना जो थीप के पहुंचो अपनी बिल तुम ना बिहारी का कली किसी असो के बांग्लादेश के केवल उत्तर पूर्वी ini ada BJP lo mau thibla eviction di pela ke theory tak kali eviction naik lagi tak manja kali eviction lagi tak tapi illegal tak itu ke ciasa tu Bangladesh kan kiwang ke ciasa tu tak tapi atum hal eviction lagi lah eviction sentrik ke tu ke sampai tonan ni apa yang jongsi bangsa ke ciasa lo pemane student organization hari besok pemane kan dia hari besok lu tahu dah ada yang siap celera bangsa ciasa naik lagi Apa yang orang pati atumi heroni lo bangsa wajib amai lo kalau orang lain lagi karena dia akisum karena student organization tu are kisum lain kalau saudara kau dalam hidup orang beda kita karena dia betul berkata mau Bihar dengan kisum dalam kerja pula apa coba kita kau inon nak kursian Julai inon student organization Julai apa lugal boleh रूप सिंह के में जाई तो राहु दे रहा अरे यह की बाहर में की हाथ में की बात तुम लोग बाहर चले कर दिए तुम से के बाहर सीएम परिवार लोग हर सिंह की बमान कर दिए तुम से के बाहर पीछे लोग तुम्हारे को लगा चाहता बिहार में मेरा तुम लोग बाहर माना निकला दीपावली में लाल की तुम लोग बाहर में नहीं अरे है मारो पे फैसले तो चलो कर दिया खेल में तुम जब को मैं चाहता Lapan hala bantri po pada dasar pendok karbiya kisum jokoma. Jokje karbiya tri po kisum jogi program se election da klamanji lapan PTS lo utang sai comeback naik. Lapan trading masih naik hati naik kana. Kasih trading masih naik kanla po mahai kan keplik di tempat kisum naik konang. Lapan sakuri PTS lo sakuri tu naik konang. Apa yang lihat kita itu yang tadi dengan itu, dia selalu itu ya, amai lah tu ini, yang tu terus dulu kita melakukan itu kita dalam solam handu. Dia itu non, lalu lihat kita illegal, lalu lihat kita kita tu hamil nanti mondok tu mana? Lalu tu ada yang dia mondok tu mana nanti, konon nasi illegal kita itu mana waktu kita lihat deh. Lalu non, jadi kita sih punya bangkai. Tarik ko yang dikecil lagi po. Iese manahan ko, tapi kapre organisasi manahan ko halas urkehan ke. Ikai vektor cilang ke dunai. Jekar biar wong ke. Iese tumhan election baik banjil nikal kan to tumhanan ke. Lapan Bihar kan kebang, Bangladesh kan kebang iese tumhan lagi election silakan ko prapjit pe. Lapan la soal kapre ke itu kan cinang ke pusit tumar cak pe. Asine likado ya Coro lo. Ini nangdum abang sohong cailong tu mana porang apel na tu kaci soh 144 CRPC tiket dengan tu kerja bangkit ningarong nikon ningarong Coro si bilang kita beri kita kado